Mayamba Krumzari, Adom na Yangbibas Impact News ki special broadcast ni ay Joyce Rosham na Taram Nokjari. Ngasigi ako akanaba special live telecast sa Inner Manipur Lok Sabha MP Dr. Angomcha Bimol Akoy Jamga Manipur da huzi oriba escalating violence asigi matang da wari sanabagi tanjadu logjage ngarang ko kumina lautoki bagum public emergency lautoki bagum ngasi school college bank mayam loina dukan market establishment loina close tawkre lambi da gari zi khara khakta mang cheli aduga miyam zi yamna mi pai ba yamna nungdang ba adug mafibam leiri September 1 dagi hauraga ozi Imphal West ki Kautru Kadangban adagi topa yang pokpirom da maina nongmai kapna ba drone bomb attacks adugi matungda ngarang Bishnupur district ki Tronglaubi adagi Moirang kumam hoziki akhoi Manipur gi former chief minister late M Koirengi yum mamangda Astigi admina ritual same tharamba arangpamda leiba admina nupa amazu admina pan badagi admina missile attack to them nongmaina admina bomb machena pan badagi manes khudatta lekhidaba asugumba nuaitaba thodok mayam leire aduga ngarang asi yamna khoisauna raba Manipur gi youth naha singja tawum khangdre akhoi je kaidogdoino central force na ju kaimta mateng pangwidre akhoi je adum masirayda mathakta kaptharaga adum siraga adum legidoribra kaimta tawbanga moidoribra lengak si tumina leibje karigino haibege adum manuai tabu kholauju kaya launaki loina ngasi the violence continue Ziribam district ki hojik akoina June gi tang taruk tagi Ziribam district ta leiragliba hojiki irang asigi manung channa ngasi ayuk Ziribam gi police station ge manung channa leiba ningthem khunau hariba khul asida kuki khulai paiba singna phamung na tumduna leijaba ahal ama chahi humpu humdoi suraba ahal ama mahaki mabingda wai kulendra mahapu nomai kalaga kapadagi phamungda adumaina hatpiramba adugi matungda khungakpa sing amadi kuki khulai paiba sing ani marakta yam chawna mungna bathoki hairi masreisa akoina akoigi Zirbam gi correspondence gi phangba pauda khungakpa ama aduga Kuki militant mari sire haiba adugumagi paulagli masigi update akoigi mathagi news lakjage ado akoina ngasigi akhanana live telecast tawzaribasida online da library akoi hojik Delhi da laiba Manipur gi MP Oza Dr. Bimol akoi jam Ozabu taram nokchari Oza Manipur gi situation se Oza Manipur gi situation je akoina chayol khara yamna ingchikna leibe mo ongda leiraga mukhatta masmaina yamna aruba dimension amama lakpa sreiza oza hojiki akoigi conflict se just two community gi conflict natabida masreiza atopa zu yausalabra is it beyond community conflict haibegi wafam lakpa sida ozagi mod kari leibege ka ani se khana da political level de handle to sa paina koina Kuki ki division politics ma ko ye tu khai tani ko ki torga mani ku ba ga ko politics ma ko le to la ki community as all andem to ko te mo ko le to tai ga tam ni hai na ai ba adu ga ina question mu so hange ko matam ni ga si ga loina na matam ni kha ani hu ta ngai ri birang se kha ani hum sa ta la ga le phan ba ya ra ba irang mu so ko le phan bai si ki wa ko kari no hang mu adu hang ho matam da ki khata na te kana lom yaw re si thanga ka le sai da dal tam ta ai ba Mani na kana na lepi hai base hai gra bane adu maina mo moina ngai na December thola ko sa hai ba bikraba khuna el ko thuru amana mani pula sabon ra ka ba suk chaw ra ka community da khut tha ba ngai se kana na tung den na ngai se hai gra bane Okay Azana maina public meeting na mai phongdo ki bujo akoina taza re aduga kari ure hai kan da 60000 ra ba ngasi gi Lady of Pibum Chilaga, I think I see which you do the way and time, which is in a pop of Hana may bring to a captain, you win a torcado size a kaino than that. Iran Sudam Yorek in a crackdown to rare, a whole government and Namjan letter in the negotiation, the law command to us again, knowing laying up one and those people go in a Sagitali political games at Tana Honora. Masigi games say, I want to do the government of Hana, the game in the talk of us. I June, July, August, again, continuously happening. Government of India is complicit in this event. Must hide in a lapani government of India.
Oza akoi gi mamang gi parliament session da oza akoi gi Manipur da gi oza yauna akoi gi Congress ki MP ani magna oza ai nang nang si MP yu nang na de mai dai basa mo nang ni responsible position ama India ki parliament da official in a lady ba ai nang ni bani kasi government of India is complicit I say national area da nang ni madu ki gat yaw da ba politicians sing chatu chatpa phamu kamu du ya ning da ba gi politician na ti ban pa ne sa ngasi so mo ai miam da hai ge ba ngasi tawrai ba se ai ko ngasi kan khang nganu ngasi tawrai so matung da kari tawra ka de ge du yengo ba masi uje government of India da akoi completely taina ga ni mo gi saroge mo gi chamcha khana thamaga Manipur na pala laga lai kai sana laga ko musin khana laga Manipur ba gen chela pani ai na suwanga na nam ni India da yor khiba princely state ke manung da territorial kai da se Kashmir ne Manipur ne Tripura khata ngai ra bani Kashmir chuai ram ni mase Manipur chuai na basi la pani se chuai na andan nang ro ba ne masi gi lai ba po se ai ko na masi gyara thau ka ga di ngasi gi irang se is very painful ai ngasi ju ai ko la ko gi pau je ta da le gum sa hung khang tra ne oza I'm not thanu question ta hang jage oza please oza turn here ai na ai se oza can you hear me moina pam jaba politics to ta na ba government of India na role ama laura ga protector oina changak pa yana na bagi khongpham amane na ui ba makoi ga manara ga Manipur ba yana silak kamu du ki ai khoi no hojik protector oina chang abni hai ba yana na bagi system ama silak pa na lawe bai de okay oza ai question ta hang jage oza pali belengak stage da khoi gi Manipur gi miyam na thaja ba walak padagi handaki lok sabha election da Congress ki opposition gi member oina oza vote election the people have placed their trust on the on you and our other MP aduna ngarang han ikoi koi na hogi BJP ruling BJP gi allies oiriba NPP gi national president Y Joy Kumar na phongdo ki basi Congress ki MP ani si they have a very big role in raising the voice parliament ki session da ozani na maina raise of the khoi am khangye dudi loimak we everybody appreciate now when the situation is like this hos maina yam lakpasida is the hosiki scenario is the ozagi as an MP level da hosi Congress MP ki level da di center da kamaina high biri I mean Indian government is complicit or masida you know they are just kind of moigi khut yawi mamita hai bege dum ozai mo phongdong le du like at the level of an MP like what is your role what are you exactly doing to you know take this matter si miyam gi representative women je si ngang bu ya bu su ya yaw du si ai ko si involvement ni unari different ko gi influence ai ju jing ngasi gi irang sa tan da masida la to next move chi kamai thalo ga da ge na masigi mamang thang na saptangam sanaba matam da ngasi tawrei ba ngak aki immediate or ngasi gi sauri ba ai ko su sauri ba sau gi amu khadar ka na mas kai to tawrei ino ai no jai ni it is a last trust kai no ma second next mo to ko yan ba ma violence up time ko la kan da ujik changak ba na taga mo inevitable ore na ga mena to kan ujik ki platform sa ga negotiation to kini mo ina sanar ba tam cha singu ujik silent use and through ki type ko dor ani aduna masigi pai ta la ko ba ko se ha nai nai sini na June July de ngang au bro wani ki kan ta na te mani de kai lai de si yengu who is in charge of Manipur akoi constitution makha da lai sing ngang isa national media da kai na chang ji kai no da noi no uri ba chumna gi tribal gi azai sound mute oigre to abani se the government of India se yaw ri bani ai ba se mase hanjan ngang ba number 1 masi gi miyam da wakhan gyan ta hanlom change ba Manipur sarkar se papenin da tainan no se na ningsang hobra khang de national media da president lung thang da you are asking me wrong question Rajiv he is a facade this is a rubber stamp government of India ni ko na honest oyu ai do se na ai no onjan ngang ai se ngasi ngang na te Manipur sarkar da tainar ga leira ka no ga da no yi papen ni sidi no ni to le ni an government of India ma tin sing mam thoi na ko 60,000 army ta jung ni kai chakre ai si hana da king ngang ga la kang bu ne adu mase India ki mipung sing ma khang ma ma thau tai ko so as an MP I know bole po se technique am lai ge ba Manipur masana khabar de ijage hai da reject to na yan gidra bane ba entire media is being already occupied by some voice ngasi di MP oira bina kai do ge da hana
ige wang na geram da media du na kaura aga interview laure so I get a platform adu da ngang ne bozi manipur issue se kari na se this is the role of the MP akoi kampur da ngang ni manipur wa da ngang lai ne ka na they don't understand parliamentary and ngi role kari no ko moi masu khong khang na injal laga na sai papya sin ni injal laga nga ma kamu jam pune igu ji ko moi na thone ka na to ja te hana da gi ni ki kampur na so ngo na troll to la isai budi chu dum tawri ye ngo dum marak da akoi kampur ju yaksel ang ne uji te moi mapu so gi aduna ai role ding ngang ko sine ba uji opinion share so ba marak official guna ba influential politician guna ba and the government of India say responsible or accountable or not must say this is the role of the MP am khatang where ka suma tu gi role do ngami he lo sine bai no si kona do isko oza ko MP gi role ni but akoi na mian section da badi ai na haje shamu repeat tok jau ke na ha khandak thulai iran sa this could be considered as a very critical phase yam na malu bu khomthang am laura abani na sai gi khan ma gi politics ma layer tor kan da kana humag mu next ko ma changat pa yana ba select pani ha sa ma si mikup na hum sum na legi da bane ko na aduga talai ba gol do madu han su ko do yai na thang da be ba ai na ha mu haje gi ba ngarang ha na press am da pi gi da ne jeshi ai na ha gi da no gi sarkar ko sam ta nga lu cabinet minister am na mani ku tugai ni hai amana tugai ro ai no ko mi no kauro wai sa wai su am me de na khala bane prime minister should call all his minister and chat them no gi ha ka praja no ko re hai wona second the institution state amo ai bagi lai jari structure na gi police ta gi army ta gi to ila mak jeopardize sauri sa recover ko third like important ba ka won mai kai hai ye ta decentralization effective administration gi kaide aduga communal identity based orga aikoi gi lam aikoi gi toina to ba madu gi to India gi government na clear cut hai gi dabni mamne mato manipur ka gi nate India oina kai ne du politics to accept or di aisa mase kai ka ge the goal do masai gi exclusivist identity torga jati masin khana halaga puru malon khana do politics ya aikoi gi lens gi aikoi gi ai gi aikoi gi mi yen gi la ma tham sunga ya ba sa kaw ba an handak chang ai se manipur ga miyam dai na to achuk tuina lerak bairam lam chahi lising ani na lerak pase hujik chugai ye na silak politics ji aru miyam na critical level kam kam na chang aga thok to haura ni government of India is complicit ai se ai ko haibam thoi masi hai da ne okay oza government of India is complicit hai re aduna huziki Iran je lephaning bagi moi gi adugumba intention laita bai mong da ozana haibiram ni na Manipur gi chief minister je is he a very small player in this entire conflict? Lepong na makraba mi sarkar ne ba adu is a small player laja mukta da no pon ne season na ba khulai ne si kaw no ba madai man si power fire ga thingen thingum nam da na sikun tai ne na bot man no mai khara caption ama khara caption matin da gi tumin lai do ai pin si kaw ro dam ne Manipur gi history da sangaw ro da ko ne ba adu mai na ko masen no ta chanai na halaka taw ka chetan do na fail se to na kin na to ko sa it is only small player la ibasi chaw ba India ko malai pa amaga nasagi ethno nationalist mobilization Manipur chugai na silak ko kang sin na bureaucrats ki intellectual marak ki khulai pai pa marak ki mapan gi lobby da ki kaite pulak pulaga war to India ga menat unchal la sanar ko lilam da tuai to bone ba ko no no oza hozi atopa political party kharagi side gi housing oriba Manipur gi situation da khoina khoi gi pali belenga or khoi gi luching bus raise the minor criticize or ga kano mass step down to gudam ni kaina high bazi this is not the right time in kano mabu and support or ga pulak Manipur kan ba khona gadam ni high ba dukumba political party mo gi press briefing jo handa ikoi koi na thoki swise da de oza kai masa gi right mat ba ga left ba I don't I think we do na be no kana left ga su apo gi mit gi kaw da ba se tok se Manipur sarkar this time is over it's not time for us to talk han aina maning da phuma pumaga achoba force am lai se ngasi de koi frontally recognize the one chale don't talk about Manipur government now is we are wasting time to talk about Manipur government is simply wasting time so don't forget there's a larger forces being operated here I could kamaina ko ji se chahi chukune le iram nam se karmaina kandani hai do ado yu do chala ko no koi akoi da boji akoi na to do bodi mu khoi sumari lai ra di na na le pa yara bani kan khat da ga meno bi dagi makha ga ga na to 60000 troop lai hai se mani puda anai makha da ga meno bi da kanai makha lai ge ba adu to criticize ko ya ta ni
Manipur ki state amo I want the higher in nang Congress party or ke do state government kankhali noina state ki chief minister ke power of pin na nang isa ke no higher ni kam na ai na hai party ki na te state amo ba ki nang magi lebang thom power of mat kanu federal state se chuai re ka se ane higher ba dem se si higher bise mase I point na sai India ki constitution man ngal lai ni ba structure no hudik na ai na how to hide ba ning thom kubam kan bagi lan hai ba maga leiba kan bagi lan hai ba maga khena bani ani je confuse chat kum jena hudik tawrai ba si force ai ne small player ne hare judi no pura amane ba 60,000 troops nothing happened hudik mai je nang kana na ma tin ga ka ko do na ba sai if it's not the government of India is complicit or the kamai to the ching ki ka thara ino ba adu achuk jaw ba country man lai da Iran macha Manipur ba pikra ba state am da ke we control tawlam din ba na da ke Yes, Oza, right. And we, Manipur le miyam na zuzik Central Force ki moigi inaction hype tare or moigi stance there is the pain da bade miyam phong dorgli mayam penadre. This is very obvious. Manipur ki situation huzik school college everything is closed. Public emergency lock to krab ne khoi koko mina CSO na Manipur ki situation na vote zirbam da zu ozana zu haibi ring sai sugnu rom da zu maina Iran zu tholok pagi kano pau tare haibasi aduna situation is very bad market is closed everybody normal life has come to a standstill ado oza dekhaning maze but we are still part of India and if the greater force or if the center is not willing to resolve this crisis we as a citizen of this country Ozana MP ama oina adagi ahoi what should we do what is the way out yeah out is in reasonable oina government of India da ina national media da what the government of India must do I suggest about 5 points and nakti ki bisa 3-4 points I may last year the national television the high government but this is the first step they should do is that see everybody in the world and India da mas khangan mam chang ba ai khatna ngang mana yaw ba there's only one voice like we probably the MP of the platform hambagi wani kunsi da mangam da ba akoi gumba kaisu fikrab state amagi karak komi di platform se by destiny adu ki platform ka da ai phangnu ju wangang ba hawle kamai tholai no irang se kari no se tum nang hon ba hon ba kari to ba ge nang ba se nan daga di se fikrab community ani khatang sura bi type to ulai re ba and a lot of akoi gi hana lai minara ko ki sinau ka mum se trap to gra bane ba se da tak ai na sawal laga mas de khana na masai ki politics to ta na ba sin gra bane ba madu ki politics to thingno na mauda bane ba koina laina se nauri na da thalo ga da bu sikti sum complication hoira koina un the sounding mana mo ki siri ba imu manu dun nang kana na ku dinu siar ka doino right adu twice there is the ozana question ma hang jauge ozana so ozana habi is the like all cookies are not bad habigi adu the line lock pani adu the adu de koi ki kano ini ko akoi chief minister honorable chief sanan nan hai dai ne ma ngasi mo da cookie adu dai na palaga no me ka ko panro ma bo pande da na masa ki cabinet ta cookie yauri chili mo du roi na ko terrorist la ba politically shoot oi da na na ba na kari no ma na pu chale state chubai gani ngam cabinet minister cookie na ta bra ba mo ani yauri do we are the narco terrorists or the Kadoki cabinet to Helinova. Narco terrorists or the Gadi. Or the Buggy cabinet or Hydagadi, there are a lot of other innocent cookies there are Modraba today. Moina cabinet over the land game among the needs, violence game among the needs, so like maybe like it was not kind of Wakanda Zulem, the way Amatolakani Habasi. Leader I say again, we are coming back to talking about the government of Manipur, which I don't want. I'm telling you, let's not miss the track. It is high time for us to tell the world that the crisis is Manipur has an international dimension, that is as an exclusivist identity, ethnic mobilization, community, state, si chanana polity, exclusivist politics, led by their elite. Asima yawyam sauna aduna government of India you are complicit by your own inaction. I have said this in August, September. The government of India's own inaction itself is an action. So when Iran is the way complicit in India, aduna sini phone aduna sa. Are kina no ko yam nuri sin han jun nasan tem. You give the ina drone ka pe hai. Yam siri di. Indian army no sida ba yi sida ba wana deba in se am sing haiser never rogue element I say
magi duty magi discipline du wang da tawa rotten apple yarum ngani haiba yarum moi haningai leite drone gi masi technology se ko itamu pradi wana su public tanang ra wane ba hairi ba masi bu masi na se ko gi central security forces su lai hairi ne baina ko adu lai da banina handa ge foreign henda nate manungi sugumagi rock elements yawa as investigate tawtam ni hairu bada ai di bu hogde ai na thukra matunda akogi manipur ki supporter ne na le manipur na ridiculous on national media kai akogi maitai gentleman ani ju yawa ba kai ngam te adu sona kadana prajana the asana pal kharak chai tau le tro goida chimna na le ka gat le na ngam chang ba television do ra su adu marang si binati investigate taw haibne bai de rotten element entire institution do chai binate ba miyam na ngai do miyam ke representative oi na ai national media da thambai wane ba people there have been allegation against many of the units aduna rock element yaro mai han nasi kapai ba jaga sin no mai kapsa le isin so ko ki hana de central unit deploy noi tawlai dai right and moi ki central armed forces in ek to desu kai no de moi khapta na te ga menu mi de brigade tawri ni ka sai national media da hanan nga ngam ne bse mas ekoi jamana ngam ni bam chang ba okay oza coming back to the way out nasai oza na point ali su ba hai gre adu gi matung da ai ani ta thamjage jo se ekoi na luri ba timing janga si tholai se ko I'm a little agitated since morning. Kai you know the thokani tholakani ai ka masigi nakap hai tare masi hana lang thoga me am expose to ki madu gi poche ai ko dang man gi deba kai you know the facade am thamaga noi sarkar tai na lei deba ko desu noi sarkar lei jari noi se nang na ai mo desu ngang ni hujiki ki mai ki kambu da ai mo da troll to da yaw ni nang central government da tai na lei re nang state government da adu to ba nang ni kambu to hala dai ni adu da sai na use of cookie ban but net you have to be very careful. I always say some cookie and they are surrogates. I don't say cookie and I am falling into the trap. Adu et to rum tam na sai chugai ge divide and rule to trap tong ne bai and very careful no tawrai balance di ngang da no kari no ngang do no kai no karam time ning na kari to ni mamang thalo na kamai ne action tor kani gai se khang da ne no huji ki bom thada ra ka chugai rai se ai no mayam sin now irei sam am rai je ni la la masui ai no no line na te ai to perfect over minute ai issue witness no le wani mi no na ai na khanja ba da andak tawrai se yamna critical oi ba phase ama changa ga next ama ta police this is not the move apa da nomai kapa ko hujik thada thugai re bhanda ki round tawrai se tangwan dagi this is not the move this is a precursor to a move sige hen ato what thread ma lai re habi ni ozan thami basi nakhang da la ka do step se kari hoira kada ge hai base mid my alert or ga mutalai bi adu matung na koi kari to ko ya ese proactive not reactive nomai thada re na kapang ati chawai bu na ba si tawrai se it could be a bet akoi khoi chu pada pitho ha pa thada bu to mai na ke no to ma khu de no to ko ba male ma se hai se masi fa site ro ga koi ke do ga de ha to kan ba changi adu ga furup masin nusin da ko chin da koi trap to ro da ni manipur ba ge ya kai na divide and rule ja ko furup masin nusin anda ba masi akoi kamai to ma tu dei to ro kan da thena ga de ge hai ba vision na ma yaw ro ga mature ro da chak da ba ne ba koi du adu na ai koi de thubai se economy thubai re cultural bi hauna lon chat dai kai dai ngang ba de ki nang elected member am da ngang da koi loi kai ra ba si legislative ki oi pa ma gi dignity kai ra ni institution kai ra ni dukan lon chal la ba ni investment loi kai chen ra ba we are not simply facing a nomai kapa akoi gi against our own existence the torable lands the semi-non gi land cultural gi land hauna lon chat thubai ba ma gi manu gi group phari ba community ma gi full ma gi chen pai ji thakshi khasi culture ai adu so bai ra je economy bai ra okay oza kan da hep ko le ko di sarkam ju le hindu mala laga ma to ton de siki confusion nyam chala kan the ultimate goal ma ilak pani they see everybody must be alerted to this we need to expose this okay oza yam fazan thambire hojiki manipur gi situation je akhoi gi land gi film je culture economic in every sphere mind so aduga ngarang September 1 dagi maina drone dagi kapa thadarakpa dagi misal gi attack mai lakpa masi it is just a precursors legi hen achauba threat ma lakpa ya bagi tu mi pipe lei re have oza na mayek sing thame aduga akhoi je proactive hoiber role lo dam ni have oza thambire oza wari sanagadab de yam le question ju yam hangjang ningi adubo akhoi hojik matam ji kitang time gi restraint laibani na oza dagi akhoi kaini na ba ya thangbi batare thank you so much oza for taking out your precious time
to be with us to express your views on what is going on in Manipur. Thank you, Oza.